Međunarodna naukova konferencija organizovana z nahodi 100 ročnici snovanja Ruskого narodного prosvjetnog društva i 65 ročnici snovanja Filozofskog fakultetu Univerziteta u Novim Sadze. Svojo naukovo roboti Nješka predstavili našo, ali i viznačni profesore i naukovci z Ukrajini, Poljske, Slovatske i Horvatske, Italiji i Japonu iz Sjedinjenih Americkih država. Na počatku profesor dr. Janko Ramač bešedoval o djelovanju i zdobutkoh Ruskog narodnog prosvjetnog društva, a već še šorovali i drugi temi o migracijoh Rusnacoh u Slovatskej, cerkovni i nacionalni populizem da kedi i Nješka, a promovovane i svjate pismo Staroho i Novoho Zavitu, peršoho prekladu na ruski jazik. Mi prosto teraz označujeme ročnicu Ruskog narodnog prosvjetnog društva i to ta tema bude, a budu i drugi temi, znači máme neiste bar zveljku lepezu temog, pretože i učasniki konferenciji naukovci, ljudi, ktorí se zanimaju s rižnima oblastami, znači lingvistoh, istoričaroh literaturi, istoričaroh umetnosti i tak dalje, znači bar rozlični fahi i to dobre i druge, toto co ja zvyčajno nahlašujem, dobre, že tu máme naukovcov, ľudzoch, ktorí na rozličných pozícijoh. Викладання професоров і науковців буду предложені на jutre з початком на 9 годин 30 минути у кіносалі Зоран Константинович у прижем'ю Філозофського факультету.